Okay. Banange abataka abali eyo abali kutubona kusaawa dino olunaku lwa Sande ennaku ed'omwezi 18 omwezi ogwokutaano omwaka 2025 nga niffe ababusoga community nga bulindo omutesitesi nga bwekirya kwasoni basoga community mbayidokuza tuli abroad. But before I introduce anything kwenda okwongera okubayidokuza nti bakabwa subscribing, liking, posting, sharing. Tuli basoga kulwa busoga buno omulamu wabwe tuli kunga tugezaako okukuza obokutwanga okutembeeka obusoga kutwala mu maiso bakabwa anange tusangalira okuba oba niko mbakomere biki bye tulijja okwongerako olwaleero tukwenda okwongera okubategeeza nti ngira tiimu nene olunaku olwaleero etyaime mu kigangu kino kale n'olwekyo bakabwa munyikiriza esooka enandula abataka leero amasaza gona gakiikirirwa nina abagabula nina abasiki nina abayirimbi nina abakigulu bona ndinabo bulido okugabula nebaire ekiikirira bulido abagabula n'abakiikiraye kyamukisa mulungi oba omukama mulungi nti olwaleero amasaza almost gona gakiikirirwa. Bakagwa abali eyo abali tulengeza abali tumanya mu kabooni nenda okubategeeza nti mbise n'omukyala waffe nga bulido akamera ledi alwaliro na kameramani omuyaka nsangalira okubona mukyala ngulira ku bantu omutesitesi neyanisa babuuzaako balamusiza mwena erayo tubagala nnyo tubanyiriza mu kigangu mulabe ekigangu mulaikinge musharinge musubscribinge musobole yongera okufuna musaada musoga ali ku bibye ebirungi galabe nabiri mubasaada basoga kale abakaali eyo nga mukaali kufumbirwa basoga oli mukazi muganda oli munyolo oli munyalwanda lwaki tuwefunda ku musaada amusoga ate bonabona ndi nabo iwe typinga comment ngenti ya musingo nze nkutuuseeko omuntu kale n'olwekyo kafye mu maiso naaba n'empologoma egwa mu biti ebibiri enfa ebugabula n'ebulamoje baba awubirako abantu omukono bakubone Stacey mama neyanziza olwaleero okuba niimwe mu kigangu kyaife ekya bulido nze amayina gange nga bulido taliire John Bosco omugabula ate nga mulamoji era beikaliro mbasugiiryeku mwebale gye mukola tuli mu kigangu so mbaniriza mwize mutweyungeku mugoberera ensonga gino tutwala obusoga omu maiso neyanzirino lwahaditesitesi omukyala tulina omukyala asenga waife mama w'abaana omutembeeti atulera mu community yaife y'abasoga omuzungu obusoga n'omuzungu yeko omusoga gwe tulina ku kyalo kino mama tusangalira okubona abasoga bano bweba tubasangalira olunaku olwaleero kino bakyeta kigangu ekityaime essaawa dino era abali obona mwenda mwandize mwatwegaitaku mwabuna obusoga bwebutambula twasobola okuwayamu walala aye nga mwena abali wano n'abatali wano mbalamwisa eriina omwisaigaga omulala yenka omuzungu azira ku meekaapu babiri ani okuva eruwuka mbalamwisa bakako ninayo omuzungu owundi ayite tayirugala baba ow'ekigulo waire obulambula obuzeino aye tusangalira okubona olwaleero wepuroguramu eno ekigango tusangalira abiri baba isuuka lugendo paniwe nkwawo bana basoga abali eno osangalira obabona okuba mugafu mwena abali kugira eriina saalongo masanga abantu omuseseyo awene bakagwera nga bwe mbakobye nti tiimu nene olwaleero puroguramu ekigangu buwuka ekiikirirwa abantu okuva engule n'emweya mama awona lukumu tusangalira okubona wayadde eri abantu balamuseeko wawulireko Stacey nze amayina gange ndetebwa Nambi Rose nsangalira obabona okupenga ku muziga ekigangu ekyaleero ni mwana aluka omubwati neyanziza
bakabwa omulangira agenda ava mu kiti yagwa mu kiti eky'ebugabula n'ekiti eky'ekikulu baba abantu bawuubireku omutesitesi isangaire okuba niima olunaku lwaleero amaina n'eddoboozi ndi Bibi Isma okuva eyo mu Waluloko Estate mu Kigulu bananikunze nayanziza okunaniriza era abali kutubona n'okutuwuliriza mwikaale mutyame otuwulirise bye tulijja okwogerako olunaku lwaleero mwongere n'okutuwagira ndina isano ly'amaanyi okuba nga n'olunaku lwaleero Katonda ampaire obulamu okuba nga ndi neyanziza omutesitesi tusangaire bana tusangaire nanga ababoni baife ndowooza tiimu yange mukiboine mukiikirirwa abeerubuka mukiikirirwa ab'ebugabula mukiikirirwa ab'ekigulu mukiikirirwa kale mubeeyo mutyama entende nga kiryaziza amanya n'omusaadha ifali ku kamera omwana ow'eirimbi muterereire ow'okulusozi baba we n'otuuka n'okweyandulira abantu bategeere nti abagonzi abatubona n'abatugoberera wona ku platforms daife nsangaire okubawuliza oba okuba nga muwulira ku maloboozi gange amaina nga buliido Ntumba Rashidi Namina omusaadha mutabani wa Ntumba era mwidukulu w'amataata misifolo okuba agalamiire kuyirimbi awo balamwisaaku era nga ntumira ku mwana gye muviire era mwebala okutugoberera okusubscribinga n'okutwenda buli musogano nagyoli tukukowoola oba nga otwegayitaku oba nga osobola okugoberera omana ebyotaidi oba nebyoide yongereko okumanaku ebyo galala n'okuba nga oyongera okutambuza obusoga butuuke paka mu buntongi era mbalamwisaaku era n'ittiimu yonanona nga bweri olwaleero zena mbeebaza omukisa gwe mutuwaire okuba nga ndi presentinga ab'ebugiri ab'emuterere naddala kuyirimbi awo mbalamwisaaku mwena kukazimba kunjira awo mutatwerabiranga kale neyanziza bana bakagwana okuva mu kweyandula okwo okwabakole bokubeyanzulire omukozi bule twali tukwogera ku mpisa y'abaana era weenaawo wetulijja okwongeramu kumanda kutya enkuza ey'abaana abawala n'emu n'enkuza ey'abaana abalenzi oba kyawukanamu kuba kumukuzi bule twekubira ino ku baana ab'obuwala aye leero ndikwenda tukube nga tulikuba ku baana boona kuba buli mwana aba mwana omwana omulenzi aba mwana n'omwana omuwala aba mwana omuwala wakula n'aba successful aba mwana omulenzi wakula n'aba successful aba mwana aye enkuza ey'abaana eri etya enkuza ey'omwana omulenzi omwana omulenzi alina akuzibwanga mwana muwala oba omwana omuwala yena alina akuzibwanga mwana mulenzi awo wendikwenda tukubire banange bwetemulwaliro puroguramu eno ekigambo nga ndikuja kutandika ni maama oba nisenga w'ekyalo maama Ani omuzungu mulala ati gwe tulina ku kyalo kino basangalire basoga banange olwaleero mulamwanga buulira omwanduzi bwayogeire nti tuli ku nkuza ey'abaana abagala n'abalenzi enkuza erina kuba etya nze nga nze bwombuuza kuba ndi muzaire ndidi nti enkuza y'abaana tulina abakuza n'ekirala omwana waddema kwawula nti ono mwana muwala ono mwana wa bulenzi waabakuza bona boona nga obatendeike okuba abaana ab'omu bantu abaana ab'empisa waddema kwawula nti kino omulenzi naakikola kino omugala naye nakikola waire waliwo engeri yetwawukanamu ku katono eyokuba nti omwana omuwala eriyo byolina okumusomesanga omwana omuwala aye ng'ate era nze bombuuza okuba nti tikirina kwawukana ino nokuba kukola mirimu abaana batyamira boona woba olina abagala n'abalenzi ewaka obatyamye okuba otimpegano obakolera na mpalo oti gundi we Joshua ojakola kino enkyo olwokubiri we gundi kola kino abaana benga balina timetable bamane nti we mubawaka okutuuza omwana nga musaanda muyondo waire mulenzi amane nti bwawuunda kunkyo beyenumba enumba bagisiimuula bakola emirimu gyawaka nga omwana bwateekeirwa okuba nga tobawulireemu omwana ow'obuwala yena wamukuza nkote bona omwana ow'obuwala takola ati oba omwana ow'obugala akola ati kino kyakola kino talina kukikola
ekindi olw'okuba nti abazaire abandi tukufiireeyo okuba nti tukuza abaana nga tubatendeke kireeteire abaana bangi okula obuwawa ng'abaana abo bebisooti bisolo bya mu nsiko omwana nga tayidi nti yakulanga omutalimu ekyo nti anti oli mwana mulenzi womala okulyolekaawo abagala baide akoleza omwana oyo akula yabita musikulo yafuukira ne batiire mu maiso eyo ngaakuza yabafuukira ebizibu ng'ate munsi muno buti bwe twatuuka omwana omulenzi ngaba mulenzi alina okubaawo ngaidi nti obuyondo kintu kikulu yasobola okuba nti asobola okwerabirira niyo bagazira muntu yena yamana nti obuliri babwala yamana ati enumba erina okuba nondo yamana nti olugo lulina okwozebwa yadema kulowooza nga ati bagazira mugala nga bwe baali abazaire abandi bakiza ennyuma ero emyaka gire nga bawula nti omwana omulenzi tayoza sowaani omwana omulenzi tafumba byabanga ebyo bizirawo nga obulamu busobola okumwanguyira yagiire n'abantu abamwetoolere okumufunamu obwangu neyanziza bakagwa bakagwa nga emuwulire omuzungu omusoga ava ebuuka n'eiroboozi eri omufulumu ku nsonga eyo ey'abaana ng'akakasa nti abaana balina kuzibwa obulala omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi balina kuzibwa nga batendekebwa mu mbeera n'endala eyo kubanga bonna baba baana kale kambawe obwogezi owundi tubone ye mwene kyatukoba ku nkuza ey'abaana omukulu bidisima empala y'ekigulu n'ebugabula bakutokoba abantu eri ku nsonga eyo neyanziza omutesitesi nze nandirowoozizza nti ndakwongerekeza ku bigambo bya mainaze ani nti omwana okumukuza tusaana twega ekintu kirala nti omwana ye tuli kukuza titujja kuba naye lubeerera tulina okukuza omwana nga tegeera nti alina stage gy'ajja otuukamu ayewukane niifu obwa muzaire tube nga tumulekulira abantu abandi bati bwobanga olekulira omwana nga ali mu bantu bandi naabanga tiyakuzibwa mu mpisa gisaaniire oide abo obawaire obuzibu kyengezaako niki abaana tubakuze nga tubakuza kyenkani nze wenakulira ewaife mukaire wange twaliwo abaana bangi aye nga kuzira kumuwala na mulenzi abawala nga bakamente niife abalenzi twakamente abalenzi booza n'abawala booza nze ng'olwaleero luno ezira mulimo gwakagune makola oba kufumba oba kwawayivwa oba kusandika ntamuluyina byona byona mbiri ekyo nakyebayiza mukama katonda so nkubiriza abantu mwena mwena abazaire omuli ey'omulingansi abaana mubakuze mukuza esinga kuba nungi yona mutakoba nti omwana eriyo omwana yemulina okututuubya mu baine abaana mubakuze kyenkani omulenzi akola emirimu kuba ensi weerikwira bananzi butwidde atuuka awantu ng'omulenzi ali awo mu buzibu tasobola kwerabirira nga y'omuntu so omuntu alina okubaawo nga yeerabirira buli mu mbeera yonayona asobola okwenaaza asobola okweyokeza asobola okufumba emmere yaalya asobola okulabirira baine bonabona so ndakubiriza banange bazaire banange nti abaana tubakuze mu mbeera esaaniire babe nga bulimu ogwonagwona okugemebwako kugemebwa n'ekyenkani ndakwongerezaawo bakagwa tweyanziza ino omukulu bidisima omwana enzaalwa yakugabula kigulu tweyanziza olw'okugamba olwo webaleekuza baana ndinayo omwogezi wange owundi oyo isaabiri ndikwenda nkobereko ate nti wazaala balenzi ndikwenda nkobereko abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi balina kuzibwa mu ngeri n'endala eyo oba omwana omuwala alina okutiitiizibwa omwana ow'obulenzi alina kulanga bw'aba ayenzi kubanga ajja afuna omukazi afumbirwe bamwoleze engoye bamunaalize ebintu bamugolerere batangazaamu nkobera ku saidi abaana balina kuzibwa batya neyanziza madam moderator mpegaano nze nja kwawukanamuuku n'abateesa abandi kyeboogeire nti enkuza erina kubanga n'endala enkuza n'endabirira biyinza okuba nga bintu byawo aye omwana omulenzi bw'omugundula kiba ogundula omwana ow'obuwala bw'obuuliira omwana ow'obuwala ng'asobiiza kiba obuuliira omwana ow'obulenzi lwaki nti abaana bazaalibwa abazaire babiri omwami n'omukyala omwana ow'obulenzi tukiidiye buva niye bujja
akonectinga ino ni maama ate omwana ow'obuwala yabanga agemagana ino ni baba kitegeeza ki nti mukubakuza mulimu ebintu ebyawukana era ebyawukanira irala nga embuulirira nti omusango omuwala gwayiziiza tosobola kutandika kumubuulirira mu maiso g'abaanina omusango omwana ow'obulenzi ng'abange nti abalongo nti myaka 18 tisobola kutandika kubanenya mu maiso ga mwanina iwe omuto so enkuza eyawukana mu ngeri y'okugundula n'okubuulirira n'okubabangula mumpisa wawala wekituuka mu mirimu ndowoozaawo wekisobola okuba nga kifaanaganira nti emirimu kyankizo ino omwana ow'obulenzi okumana abawala biki bye bakola n'omuwala okumana abalenzi biki bye bakola kubanga kibayamba ku buvunaanyizibwa nga bakuze wabula enkuza kigema ku mpagi ebiri okugundula n'okubuulirira enkuza y'abaana abo ababiri omuwala n'omulenzi byawukana tosobola kubigaitika otherwise muba mujafuna abalenzi abakuze ekiwala n'abawala abakuze ekirenzi byabaamu ekibuli iwe buli lwokubira mwanina iwe wale kiba kitegeeza nti oli muwenkizo okumubisaamu amaiso so nga ate osobola okugiira ku ngombo y'okubalungamya nga buli omu omulungamya kusinziira butya bwakuze timuwala oba mulenzi neyanziiza isuka baba ava waigulu eyo onkubire bulungi ensonga eyo nti omwana alina kubuulirirwa omwana ow'obuwala oba oli mubuulirire ng'omwana ow'obuwala yenka n'omwana ow'obulenzi yena ogeze kumubuulira mu nsonga nga omwana ow'obulenzi okutoolaku ekirina okubagaita n'enkola ey'emirimu ekyo eyo pointi nungi ino era nkwenda ababuni baife abali eyo abanaawuliriza nti mukiteeko ekisira nti abaana tosobola kubalungamya ng'oli balungamanyiza walala nti oneni omuntu wamuneneza mu maiso g'abato oba mu maiso g'abakulu be alina engeri gy'afiiringa out of place kale no Rachel kanje ku mwogezi owundi asoboire okukiikirira olwaleero mama Prosi enzaalo ey'oluwuuka okiikirira abeeruwuuka mukuza mutya abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala mubakuza mutya neyanziza omutesitesi w'olunaku omulamu ogulu tukuza tutya abaana omulamu ogulu ogwakuza tutya abaana abo tulina abakuza tulina obateekateeka mu nteekateeka esaaniire abaana abo tulina kubaawula tulina abagemera walala bwogema omuwala bwogema omulenzi webasaawa yakola mirimu wabagaita walala wakuba oti muna mukole kino webasaawa yakufumba wabakuba oti muna buti wolijafumba kino wolijafumba kino bakagwa mundikirize mbandulira omwogezi owundi ow'olunaku mu puroguramu eno ekigangu muteerabira puroguramu ekigangu etebwa ababusoga community UAE tuli mu mwaka 2025 iwe okaali okutwegaita ku oliirinda ki bakagwa mu Nansoni olulimi lujja lwawa tuli mu basoga community in UAE era nga kumuguzi wetu abakoba ebyambalo byaife biri tayari iwe akaaliifuna kyambalo kitindi kyoliikola eyo t-shirt kyo gyenonere kudira mu 3 omunakibiina oba omunakyalo then atali munakyalo edira mu 50 okusinziira bwetunaaba oyogeire niife aba bonna oyogeire ni komiti eyo egemaganya ebintu n'ebyo kale eyo tuveeyo bakagwa nenda okubategeeza ngankaali bayize tusabana tuli abroad mutewunya muti ate abeeru bavaawa tuli abroad nje tutambuliza emirimu egy'obusoga bakagwa tuli Uganda era abenda okutweyungaku tuli abroad banange tuyikiriza abo bonka abali mu UAE n'abalina okubanga batubona kale omwogezi owundi baba nsonga yene abaana b'okubiri abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi balina kuzibwa batya mu ngeri ndala eyo oba olinayo iwe kategori eyindi gye warayizingiramu abaana bo kuba ndowooza abaana muzeeyi b'olina n'abaana abasinga mu baana betulina waleero okay mwanina nze neyanziiza ekyamazima engeera bwokobye nti ffe tuli eno tuli abroad nze ndakwogera ku nkuza ey'abaana nga nkyesigamya ku mbeera gyetuli kwetaaga gyetuli kusisinkananga nga tuli kuli yeeno for instance bana abali kuli yeeno oba abali mu diaspora bwe tutuuka eno ekyamazima
kizibu okwawula nti ono mulenzi ono omwana yakuzibwa nga mulenzi ono omwana yakuzibwa nga muwala kuba ngano omulenzi weyagana ng'olina okwekolera omukyala byeyalikoze ng'oba omuwala so wano ekyamazima ezira nti nze bino ebyabagala tijja kufumba oba ojja kusula ndala n'ekyamazima ate iwe omuwala genda ezirakoba mbu amenze kayi ekyo tijja kisobola bwe kiba kyenda nti olina kutambula ojje ofune kyoyenda oidajja so bano ifuge tube eno ekyamazima titujja kwira ku ebyo so nkubiriza bazaire banange abaana nga tuli kubagundula oba tuli bakuza tube nti omuntu oyo oli mutaawo mwene asobola okwebeesaawo mu maiso eyo kiyambaye mwene niba anaaba afunye mwana mwine anaabanga ebintu byali kubitamu yabibitamuku ng'omwana era ng'akitegeera bukalamu nti gano abalenzi bakola bati gano abagala bakola bati niyo ekyali baire nti atendegalirwa okubaaku bwakosa mukazi ge aida amutwala ng'omuntu so ekyamazima ekintu ekyo kikulu ino waliwo byotakoba nti nze kino tyakyega aye ndemeya fakti nti olina isuubi oli okujjaako kuliya bana kuliya ebe ezira kintu kyona kyona kyokoba mbu ate ndi kino oba nikire so ekyamazima abaana bakuzibwe ng'omuwa mulamwa ogw'okweyambaye mu bulamu obw'ensi eno bakagwa n'olw'okuwuliriza obugambo okuva eri chief advisor waffe owabasaba community nsaasire oba mungane bandulire omwogezi owundi okuva eirimbi ku lusozi abaire ku kamera ye agezeeko okututangaza mu butya bwalowooza bwe twandikuziza abaana ababuwala n'ab'obulenzi okusingira ddala nga tuli eno ku mawanga nga ife abali ku mawanga baba oweirimbi baako obugambo bw'okuba abantu neyanziza omuteesiteesi era ni bapanolositi bange bonabona baganda bange bani naife mwebale byona byona ebigambo bimwe nze nga nze okuva eirimbi entesa yange ejja kubaako a bit different mukidi bulungi nti ngeri etugira nga tutambula amawanga tuyina enkopa gye tukopyemu cultures ed'endawulo so tuyina ogezaako okukuza abaana with integration oba n'okugaitaganya n'ebyo byetweza okuva ku luya mu byo oida kulingirira nti bw'olinga mu cultures edindi eri byotajja kwagana waife muki so tudda kukopayo ebirungi bitya omwana omulenzi nze nabeire enkoba nti alina kukuzibwa kisaada kubanga bw'olingira mu nsi dino edikulakulaine obona nti abaana bona bakuzibwa kirala naye tabe tutawo endawulo omwana omulenzi akuzibwa kisaada era ayegesebwe ebintu ebyabasaada mukyo naye kiriwa nti omwana omulenzi tojja kumwagana mu ifumbiro ng'ali kufumba lwaki omwana omulenzi ajja mu ifumbiro afumbe ng'ate ayina okuba nga akola ebintu ebyabasaada kubanga bw'olingira mu buwangwa bwaife nazzi kuno nga bakoba nti omwana omulenzi yaliwo nga protectinga maka bw'otiba okuza omwana ng'ali mu feminism ng'ali mu embeera y'ekikazeere tajja kuba na morale ere na busobozi kuba ng'asobola okuguruminga abayine abawala n'okuba protectinga kubanga tubaawo ng'abazaire nti ekisa kyona nosobola okuvaawo oba lwiso yagana ng'oli ku luya aye ng'abaana bali waka kati oyo omwana bw'obanga okuziiza abaana wona nga beekuza mbeera ya kikazi oba nga bakuliiza walala oyinza okwekanga ate omwana omuwala n'adoputinza embeera edde abalenzi omulenzi yadoputinga edde abawala so ze nabeire enkoba nti twalizizaawo enkoleera enkaire nti abaana bano abawala tubatwala baba ne basenga twatwala ku ni mu byalo ne mu badaada bategeera nti bw'oba mu kyalo okola kino ni kino then n'abalenzi tubona twabata nti baba wema ndi kutambula bite n'omulenzi tusobola okumulaga banange nti ono ne mutabani wange ono mutabani wange asobola okutegeera abantu benkolagana nabo era nkolagana nabo ntya so nze kulu wange ng'okuva eirimbi bakoba tubeeku embeera gye tukyusaamu mu ngeri gye tukuzaamu abaana tukubakuza kirala era mwebale ino mwebale kutugoberera tubenda ino kale bakagwa mu isuuka bano okwogera tikwangu neyanziza banange abatuwuliriza n'abamwena mwe bali tunyikiriza niti mukunkozo nayo olwairo mwena abeeruwuka abeevugabula ab'ekigulu mwena banange abeirimbi aye nga ensonga eno ey'oweirimbi nze tigikakasiza era nenda okubategeeza nti tutandikira ku nsonga y'oweirimbi nga mutuwandikira mu community section nkobera abateesi bona abateesiza bona
Ubutuufu ensonga enkuza ey'abaana etuga erina okuba okusingira l'omwana ono omulenzi ono kikakasisa ebigambo bye byampibye kale n'olwekyo mumpe comments daiwe mu comment section mwenaatoola bye tunaaba nga tugezaako okumuchalenjinga okuba kunkuza eri ey'abaana oba abayirimbi bateekwa bakuza fena tutuidi nti omulenzi alina kuba mulenzi balina amukuza kisaada kale aida tukobera nga tuva ku mwena abali mu comment section